Ćao svima. Danas ću vam u kratkoj formi pokazati kako da pravilno podešavati svoje pojačalo u automobilu, šta upravo znači ove osnovne kontrole kao gain, crossoverski deo i pa nekad još postoji ekvalizacija neka kao bass boost i tako dalje. Znači počnemo sa gaina. Neki ljudi misle da to je glasnost, a u stvari to je ulazna osjetljivost. Šta znači ulazna osjetljivost? Znači na pojačalo ide signal. Znači preko RCA od radija ide signal, znači ima neku amplitudu, neku voltažu. Znači u nekim jeftinim radija, obično jeftinim kineskim radijama, izlazna struja, izlazan signal obično je baš slab, znači malo volti. Zbog toga mi moramo da koristimo sa ovim radijama maksimalan gain, znači da stavimo pun gas i onda možemo da iskoristimo svu snagu od pojačala. Također postoje neki više kvalitetni radio, više kao profesionalne radija, kao na primjer Debons Gemini serija. Tamo na izlazu imamo oko 5,5 volti, kao kad pojačamo do kraja. I sa ovakvim radijama moramo da stavimo gain, znači ne u kraj, nego negdje tu, znači na nekih 40, možda 30%. Ja, na primjer, u svom autu koristim gain ovako, znači još jednom, ovo je kraj, znači minimum, i ja stavim nekih, 11-12 sati. I toga dosta da iskoristim maksimalnu snagu od svog pojačala u svom sistemu. Tako da ne postoji način kako bismo stavili gain u neku tačku i to bi odgovaralo svima. Uvijek moramo da to podešavamo. Znači tokom podešavanja gaina morate da pazite. Znači prvo da stavite neki minimalan nivo, pa čujete pesmu, kako radi zvučnik, da li jako šeta membrana, da li ima neki zvuk koji ne odgovara zvučniku, neko krčenje i tako dalje. Pa još jednom da koristite nos, da li osjetite neki miris od zvučnika. I ovako korak po korak malo idete gore i gore i gore. Znači kad dođete do kraja, znači to je već vaša odluka. Svaki sistem je poseban, kako već sam rekao. Znači, ko više ima iskustva, to može pojačavati do kraja baš zvučnika, koji ima manje iskustva. Bolje da ne idete na taj korak gdje je već rizično. Dalje idemo ko filtrama. Znači, imamo ovaj deo pojačala gdje se piše HPF filter, LPF filter. I ovaj taster, znači ovaj prekidač koji može da ide levo ili desno ili da stoje u centru. Znači flat znači da ne koristimo crossover. HPF filter znači bukvalno na srpskom filter visokih frekvencijama. Inače sa tim filtrom mi sećemo od zvučnika niske frekvencije. Da, to nije baš logično, ali ovako. Znači gdje stoji ovaj filter, znači, na primjer, on stoji kod nas sada na 50 Hz, to znači da zvučnik neće raditi ispod 50 Hz. Ako ga stavimo negdje, na primjer, u kraj, znači u 12 kHz, to znači da zvučnik neće raditi ispod 20 kHz. Sad ću da pokažem vam kako to radi. Prvo stavimo ovaj prekidač na HPF filter, znači stavimo ga ovako u minimum. Znači, i pustimo pesmu. Kako možete da čujete, znači zvučnik radi samo u visoke frekvencije. Znači, mi smo sada odsekli bas i srednje tonove. Dobro, to je, znači sada je bio HPF filter, znači filter visokih frekvencijama. Sada stavimo ovaj prekidač na LPF filter ili
Inače ovaj filter u ovom baš pojačalu radi kao bandpass, znači trenutno radi i ovo podešavanje i ovo, znači zajedno. Bandpass znači zajedno HPF i LPF. Sad ću da pokažem kako radi LPF filter. Znači ga stavimo sada u maksimum, a LPF u minimum. Dobro. I krenemo sa pesmom. Znači, LPF filter, on nama odseka znači, sve visoke frekvencije. Znači, trenutno zvučnik ne radi više od 50 Hz. Znači, možemo da ga stavimo negdje na centar, onda već počne da nešto od srednjih tonova, ovako cijeli spektar. Znači, baš zajedno ove filtere nama potrebne kad, na primjer, koristimo, ne znam, neki mid-bass koji moramo da ograničavamo, ili, na primjer, LPF filter možemo da koristimo kad imamo zvučnik, neki woofer koji moramo da ograničavamo da ne bi on radio glas ili nešto tako. Flat mode ja preporučujem da koristite ako, na primjer, imate odvojeno neko DSP, odvojeni DSP, ili, na primjer, zvučnik vam radi ceo spektar frekvencijama. Evo još jedan primjerak pojačala, znači to je monoblok, znači pojačalo samo za subwoofer, znači jedan kanal i on se koristi samo za subwoofer. Imamo tu subsonic i bass boost, znači gain i LPF, mi već znamo što znači. Znači subsonic u stvari to je isto što je HPF filter, ali on tako se zove u monoblok pojačalama. Znači mi sa njim odsekamo od subwoofera infra frekvencije, znači od 10 do 50 Hz. Na primjer, u većem broju možemo da odsećemo, ne znam, od 25 Hz i niže frekvencije, jer 95% zvučnika subwoofera ne može da radi na ovim frekvencijama. Bass boost, to je neka ekvalizacija, ne preporučujem da ga koristite u 90% slučajeva, osim ako, na primjer, ne znam, fali vama baš zbog radija signala na niskim frekvencijama i tada malo možemo da ga koristimo. Ali opet 99% možda slučajeva ja bih stavio na nulu i uopšte ne gledao na njega. Još jedna baš dobra opcija ako na vašem pojačalu ima lampica, klip se zove. Znači sa njoj možete da kontrolišete kada počne da bude neki prljav signal, znači nije baš prava sinusoida, nego neki kockasti signal. Znači to već može da poništi vaš zvučnik, subwoofer ili slično. Ako imate još neke pitanja što se tiče štelovanja pojačala, slobodno stavite komentare i pokušavat ću da svima odgovorim u što kraćem roku. Hvala vam puno.